le tunu e vai e fai mea fifia. E fai mea malama o na fai o leo fai unga e manui ai a inga tua oi le kalesia le nuu se i faa safua ma faa salafa ma sopoloa ele i tu malo ma le tunu atoa. Ioi. Le si bea ta ule na mo le silafia le tunu. E le ngata la i le ta ua tele o le malamalamba. I mea ia ua whaatula i mai e le malo mani swinga fa. Ua wha se fulu tausanga. O se e ai le to tele o la wali ia i nei. Le whai ngā malo tuai. Tu le epa ma le hrpp e mo mori atu pea i mauta malawa. Ua uma, ua finito. Ua onge tō wha. Ua le o tō iai sesi mea nā no atu luma poloka ma ua maasani e alawa lātou i mea tuai ia. Ioe. Ua le o tō iai ni mā whauwhaunga me whai iai o na tō manatu I fafo atu o le pusa lea o iai. In other words, they do not possess the skills and also the confidence to think outside of the box. There is a limitation of their capacity right there. And now they're trying to turn that limitation of the capacity of Samoa onto the new government. Wa uma le teibi. Wa finito. Ioe. Whai mai a le ngangana tonga ua osi. Whai mai angi ue. Ua maa osi osi. Ua maa sofa sofa. Tala le pese le na. Ia le nala. Ia o tātou te whai mea tali e ai ese le tā hua ia. O sa vali e tau mawhai e wha manino ma wha pulapulatu ina ia no fo fale ia satu ia maa. Ia pa tātou tali e ai. When Samoa becomes knowledgeable of any decisions or any piece of legislation or act, any policy, any protocols, any conventions, once Samoans understand exactly what these major changes to challenges, they will react positively. The uncertainty is removed. Wa longo le upuna. Wa ve ese batafi ese le mautonu. Wa malama le tunu. Ale me auto le fai. Fa apongi sa matape mo rio le tunu. La va fela dai lo le tunu me lai tono le anu fale. Pe a fai e fai me au tango. O to tape le mo ri ma le foi ko ke pisa ia le pe so le power. O to wane na fa tamala le fai ngona mea. O mo no tala do atu I lo to pisa o I le fale mai wa fa le tonu mafua ia o to. O tau lava ia o fast full mon tupu tau sanga o tau se e iai. Le ai se maintenance plan, le ai se renovation plan. Nau le nufua ina ma whana le nufua. Fe pasi I atu fele lei mai va lele. Fe o so I ta vale le malo wha ma I mau penisini atu inale. Ia mao I le whale kupe kala o la kukungi. O tau wha fonga la ia. Aolo ina maioa le lei, ma wā ili. Ma au ili atu I le atu nuu nei mea sa whai. Nāla na peso o le pawa. O ma whai nā mai afi. E lei fo sto maintenance plan o iai. Ia siaki afi nei. Siaki te miu. O isi o ara utou ia whaaleanga mea naua o mea le malo. Ai tau te whaatautala mea ai ma whaaleanga mea. Ona e mafua mai I le loto ua maa ma le fia. Ua le to e tu malo tu la epa ma le hrpp ina ua mai anei tausanga wa le mele na tupu o tangata nei na matua tali tonu ma le whaatua tua mau tutu ma le mautinoa e iailo lato whaavavau e le to e o esi po le a ma le a le me vesi ai e to e o mai fo I e tu malo ai o sila ma le alofa le atua. Ia Samoa mo na tangata.
le talo sanga le au whailotu, wala ngona fo i le au whailotu, le mata utia o suinga ua whai ia i lātou. Nā lai o na ave tu le epa malana whainga malo. E wha tutu i luma ma wha masiasi i luma o le wha sinonga. Ai, mai moa, ma mata atu tangata. I nai whai whe au ma au na pa ia le atua, o lo tutu mai mo lātou suti, pa pae ma fusi ua, i luma o le wha sinonga ale lalolangi. Talo whai, tangata tonu ai o nu ese, ne whai ile tala paulo. I auto walo lo whai ai. E leini o lātou ainga o tu ua. A lātou mea tō tino mo lātou ainga o lau whanua ma ele ma mea sā manui ai. Ai ua o e ta se o no le ngā ruenga le atua. Alo lo whai fo lea i tangata o nu ese le nā ua atu. E mo mori atu le sā vali le atua. Aia. O mai te itai o le lalulang. Pūlenga mālo. Se i atu whaatu tūlu mo le whaapasinonga. Mai mana tua le leila utala lea sa au valo atu ai. Ina ua ave whaife au i lumo le whaapasinonga. Talo whai. I tangata unu ese ua nga i atu ese isi tangata lo whaasino ia. Ai i lau whauinga ina fo i o whaife au. Le au whainga luenga. O tangata unu ese. A o mai o au na le atua mo mori mai le savali. Ai whai kulo ila wuli i. O mai na mo le kongi ai kou la fonga. Ta ma fau i. I le teimi la o le ngā ruenga wha misiona a Yesu malana tala inga. Le mea na whai ia Yesu. Se ia o lava ina lātou tāla koluse. Ma wha tau wai le li whaola. Tau tia i o nā mea. Le o mai a ile de. Nei vai tau o le dispensiona. Muli. The last and final dispensation. We are still doing that to the servants of God. O lo tātou whai o pēr. Le nā wha polonga I au na pa I a le tua. Mafua I tulafono. Tulafono a te tai o le lalurangi nei I wala tau whaia. Talo whai. Na whai atu ai lau tala I le teimile nā na tutulai ai na matua. Momo le loto. Malingi loi mata I le wawa I atu. Wale mawhai o na tali atu. Ali I whai whi au. Le au whai ngā luenga tutofia le atua. O le a le saunoanga. Ale ta māloa e toa mai ana. Ta avea ma fong of the line. Le fionga le whaasina I ato le fua ai ono whaafisi. O le mea lea na tūtula I ai au na le tua I lumo le whaamsinonga. Pea le whaamsinonga whai pilako. O le amatanga lea. O le tito. O le ainga maona te itai. Tu le epa ma le hrpp. Na au matua I la lango iei, na mumua fai lau tala le I lunga o la upolo kalambe le tado awai le, tele o tausanga wa mawai. Eo, ele o se mea le lei lea ua fai. O se mea wa I tui ai, I le fina ngalo pa I o le tua. Ua seti mai e le malo e au noa maso na alofa. Wa ana na fai mena. E na ufa atu. Ua matitiva ua le mwhai o na toi whai o ni no ngā tupe ale malo o le hrpp I atu no ui fafo. IMF, World Bank, Asian Development Bank. Dala fo na lai o na whaatu lesi polo kalame malesi a la tū la fono o le LTRA, Land Transference Act. Wa se I mai whanua, wha leanga nuu, e au mai ina ia pasia I lalo le tulafono lea, ina ia whaatanga o na lesitala, awa e whaatanga lo o na lesitala le whanua tau Samoa lea, ua whaingo fie fo I le malo, o na lisi natu. I tangata ese, pisinisi ese, wau tau se sila iai. It was an act
to allow the Takings of Lands Act, especially customary land, to be registered in order to be able to be leased out. So le le mafai olem lena ta uotele wa se efo ile platform leo le asila ia ile tunu ole me ai tas na na suia inga lavo platforms mala leo ai ole sa vali level na tasi mo molia tupea continuously and persistently in order to promote government, to promote the lives and the livelihood of all people of Samoa. Na ia wha uau na wha tino pēr le nā au nanga o le sa vari momoli na ia malama le atunu, ma ia wha mria ina tangata uma, ai le na o se li o tangata. E toi la lango i le whainga malo sa tu a ule toi tu o patatu. Se ol bek fai maka ko kari ai ku ava maka ko popo mango wale fai le se avere se bambe mamafa ya te we lo foi le mele lo se pc alis ole me ola si di ale na masalo ai mamafa ile lango le se ai wole fai le se avere se bambe mamafa ya te o mea umanei tātou te tala doa ma talitari e iai. E tā ua la tau ia. E wha a tātanga la fonga ai lona tā ua. Ai sea. La mea leo na tā ua nei ma tā upo. E toi fo i ala utala i tua. O le sa vali e sili o na tā ua o le wha tā ua i no tangata. Eo, e le tā ua me ye pisai o la buri i lungo le social media ma upenga ta whaila. Leanga lātou te le whaia nā o na pisai lunga i, e lātou te le whaia se whai unga. Oi e whaia le whai unga. E toi tofi atu ai oe e te sau i le maota pe e te le toi fo i mai fo. O ta ngata ia i lalo i. The people that are at the grassroots level are the most important people. Ale tala le nao le whaavai le nao Amerika. Ma whainga tūto tasi, ma whainga ma oti whaatemo kalasi. We the people. For the people. By the people. O mātou nei o tangata. Na whaia mō tangata. Na whaatino fo'i e tangata. Le alanga upu le na whapele tāni au i wha maoli te ha te mea te nui. Au le tala, o le tangata, o le tali le nā, lua o le tangata, tolu o le tangata. Te mai le moanga ngana le nā peisi alanga upu ma le vaonga ngana a maoli. O le ale me siliona tā ua. I tū maanga maoli ma lātou fo i whainga whawai. Whai mai e tangata, e tangata, e tangata. It is people and people. Ia le nā lai. A oai fo i lai le sili ona whai mea le anga ua, manongi le anga i le lalulangi, ma a fia i le lalulangi. O le tangata, o le tangata. O tātou, o tangata. Tangata whai mea le lei, o tangata whai mea le whaale le lei, ma tangata sili o na whai mea le anga, ma tangata taulama lama. Ia ma tangata e mana na o sui le whaatulangana le atua. La le whaatulangana le atua ina ua sili le whariseo ila li whaolo Yesu Kiriso, le o le ie. Whai ama whamanatu i ate, le mea leo na pā u tangata. O whea e o nei tu la whono ua sili. E wai le aka e aloi makuisa na e aka i nanga safa utua maulunga fo. E malama lama le tuspa ia ma a fionga ma a le tua. O whea e o nei tu la whono ua sili.
Ve mai le sau noanga le telenga le li whaolo. Ve mai o le tū la fono ua sil. Ia ea lo whaatu i le atua. Whafonga le lai whaatu la ngana lea a le atua. Ia ea lo whaatu mua i le atua ma lo loto atoa ma lo mafau atoa ma natu ma le loto ma le. Me uma ave le atua. Ona hale toi whai atu Yesu. Ona ea lofa i lea i le lua tua o i ma ia ea lofa i so stangata. Ona a lea li i Yesu. Toi whai atu Yesu. Ona whātua e mawhauwhau i la ia le te alofa i ate. Oi, malou a inga. Tau silsila le whātula ngana a le tua. Male li i whaolo Yesu Kiriso. Mua le tua. Lua tangata. Tolu lua. O oi. Ala ale me le ua whainei. Wala i ona. Tito malo. Pa u whaalapu putonga. Palasi. Mato. Ia le tangata lava ia. Ona ua pule le tangata i le whaatula ngana le tua. Ua wha mua o ia. Whaalona lua ila ia leo o tangata. Ai wha muli ma. Tu tolu le atua i le wha masenga ina. O le lauina. O tongi o suenga. Ua wha ai ule tausaga. Wai wawa ai whainga le whaia. Onga le whai. Ya sa vo indiko te mola to ia ta alo manatu e mfo ta alo le mafo fo Yesu la le meu te foi na ia o mawai le o la fa va foi atu Yesu o le tala mala malamba ele ali un millionnaire te fia mal malamba mo alu e tufa uma au mea nai ai. Ia e alofa i tangata. A whaifo i aini taulanga. E mo le atua e taipe o le sifurua i ma taulanga ana pongi ma mea umafapenalu ave mea le tu. Ona alea. Ona e alola ia lea e to e whanau fawina oe. Ka mai kala ngiko kemo. Oi, o ngā mea whangau whalua. E whawhelo to e ofil manawa o lo tina. Have meltala Yesu yo vai. Kwai lo ngi ala lo ai fa fasadi. Le toi fa na fo wina ile vai male nganga male afi. Yo. Na makwa lu ngi ko kemo fa mai ai. Sana vakan le mele le mtoale le fifie ni ko tempo. Yo ila lo kufanga be ale ka mai. E o tau se sila ia i whaatulangana le nā le atua o umauna whaatulanga mai le li whaola Yesu Kiriso. Ma o tal tonu foi. O i o lo ta oto ai le tali o whawhitauli umalo i ai. Whawhitauli wha le malo whawhitauli. Wha upufai whawhitauli whapisinisi. O lea. O le ngalue ma le whaatuatua ma le tali tonu. E au mai e le nganga o le atua. Le tali o le mele. E o lava i lau mativa. E au mai e le atua le tali o lau le tango lima. Ma lau mativa. Whamaia. Ala le tau mai. Alu e mata i mea ola. Ioi. Oe mata i le mea ola ma whaatua mo oe ngā lue. Aere ngā rau whakoko mea lue maka i mea ola ke le sau whakaikai. Ia mio le tamai manu sili. Le insete sili ona lai titi. Ai nā te hao ai se mea tā ua i tangata soifua. Ole loi. Ai a ta ule upulea loi i le ngana whatonga. O oe o le tangata sili ona pepelo. Loi. Loi. Ka whea loro whale marmala ba isi ngaka mo bea. Ia le nala ia. Wa o whaata oto le li whaolo Yesu Kiriso. I ona au so o maona au apostolo. Aisea. Le anga le tō tele i la tau.
na fili mai le ala. Na fili mai i o lātou to mai fai wha to anga o to mai wha whaiwha. O to mai ese. Awa ele i o di universite mani au. Mawo lulunga e sa ili mai ai ni o lātou whai longa mani tikeli. Ale na, sau no i e se o ta mao la vea. Mea la vea. Fea foi le kou popoko ma le kou fia popoko ma o kou whai longa kou MMA mo le MMU mo le UF. Ana o kou o mai. Whai ngai mea fau. Iei sui ngā fau tau whai. I rei wha ta tau le tala le nā. Ma le vāngana le nā. Talai o le vea. I le mālo. Ma le tūlanga sa whaari ai mea sina sa moa i le aso fo. I lea le whaulu whalenga ma le tūtotas. Whai sa o ale tala. Ala vea. Ia tu le epa. Ma o tau ia. Sa tū mālo i le tele o tausanga. O mea fōula e tala no i aila vea. O le tau ai oso. Ma le oso vale. O le o i whaamisinonga po loka te toso. Mea fōula e tala no i aila vea. Ino. Tau te mana na o lava. E sa ili pea le pule e ui ina ua o le tau. Tau le tau e tū mālo. La i titi le whainu mera. E ia te utau. Ai tau te tau whetuli o le whaamisinonga. Tau te whaalango ma whaatua iai ua toi pau leo le tali mo o tau. A o le itu tino o le atunu male malo Samoa. Sa sili o no tau palau vale ia. Sa sili o no tau whai upusa ma le mi ngao iai. Ioi. Ala le me o tau toi suru wha ia i o le whaamisinonga. O mai le taimile nei. Mea fauna nā. O le na tala noa i ai le tau whai le li i o le tū. O lea. O le mawhai. O na fofo. Ala mea se mata upu e whao ngā hai. Le wha kerisiano. Whatasi ai ma le tātou tū ma le anga i whanua e soa le pule. Ai na o le langa le whaamisinonga. Langa le whaamisinonga. Matua le toe a mana ia le pūlenga mamalu a li i mawhai pule. Wale o toe a mana ia le soa le pule. The collective consensus have been pushed away and ignored all the time now. Mea fau nan tal no ilo tama. Ia la vea. A le tau o mai e tau wha. Sino mai wha peo le whainga malo la uli. Lea tonu alina. Weno leifo e la vea. I li wha pea. Ni mea na tau tatala masau noa ma tu le i ai. Ia tō tele o te itai o le mauta whono ma le palemene le nawa i tau. A wafo i le eini o lātou tike li. Le aini o lātou whailonga o a oina mai universite. Po nisi ma tātā ese i le lalorangi atoa ma le universite o Samoa. Ai a, o le tō wha mapo. Le tō wha matua ma le wha tō wha la inga. Ma le utanga poto ma le loloto. Na maua i le loto i whale i mea sina Samoa. I lana ngangana, le vao ngangana, le utunga vānganga, le tautua mai tua. Awa fo i e o lai fo lava le tangata la tō iwa. Wa umana whai leo na tōwhinga. Le tama wa umana whai le tōwhinga. Le teine wa umana whai le tōwhinga. Ia. Tālo whai. Amana tua fo i nisi o toa manu. O le tu malo lea. O ngā ngai fo maunga. Danga o le whato a vai nei e la wali ia tua o i le mea. Ia. E tāsi lava le ngā ngai fo maunga mai lava i manase ma sa fotu se ia pa ia le malai filungia i sa sina mawai e.
Ia. Na o tupu o le itu ato. Aonge tō whāpure ono, whapea fo i le tu malo. E utu wānganga i o ao soifua fo i. Le ta maole nei a inga i a la vea le tu po. La vea lio. La vea lea solomona watu lai mai. Le toi ina o tui lo, e le tu ua i a tama. Ia le tu malo le nei. Tau lava i sasina. La vea lio. Ma le toa tele o i la tau sa iai le nawa i tau. E turi ngā si a ua whai i le lagi. A o lea fo i e ta pena mai lava. Isi tama whanau pe o le sunga lauli al marieto. O le pesta tā maare langi fo i le nā. O le li i fo i le nā o le tu. O le tō wha fo i le nā. I le na mua i malai. E whatalenga i ala vea. O le so alo fo i le nā. O le tuu fo i le nā. O le pa o fo i le nā. E au mai ai. Tau langi nā. Ua ngalo i la wali i fo i o mai nei matikili. A talo whapitoa lava i lo uso tawe veu. Rex Levite. Ia whapena fo i ia le tamaita i lan wola. Ia, malo tātou ainga. Alo whaftai, malo malanga. Ta moe wo toi tau nu watu manuia le whainga malanga le fine. A o tātou iai fo i le nei vai tau o le tausanga o mai tau ina. Le tau tele o e whai malanga mai i Samoa, Australia. O isi vaenga le atunu nei. Ia, ona o le wala aupa ia le atua. I le tōtele o tātou ainga o wōma e masani, Paolo Mangafa. Ia, o le o te maitau antu. I le usuia foi o le fono ma le tuu o le malo le fionga i a telesa. Ana Maria. Sua. Ia, o le foi le nei a vanoe. Watu wai wha mai senga. I le sunga ia sua. Stasio faufautua. Whapitoa le fono faufautua Samoa. Sua tolu manave misiluki. Sua faumuina. Ia malfalitua ia ani. Ia whapea foi. Sua ma sua whapea foi le sunga ia se yuli. Paolo Mangafa. Ainga na tangi maiala. Ona o le wala aupa ia le atua i le fionga ia telesa Ana Maria. Le tua fafine. Ia. Ta maise le nganga o le tua.